Da li znate da su ljudi nekada išli u inostranstvo samo zbog jednog sata? Darvil, Doksa, Seiko. Po njih se išlo u Trst. I za to je postojao dobar razlog. Za mnoge ljude iz bivše Jugoslavije Trst nije bio samo grad. Bio je simbol izbora i kvaliteta koji se kod nas nije mogao naći. Bio je mali izlaz ka nečemu drugačijem. Darvil, kod nas gotovo kultni status. Švajcarski kvalitet po meri običnog čoveka. Jednostavan, ali poseban. Za mnoge prvi pravi sat. Sa oznakom Swiss Made predstavljao je ekskluzivu u moru ruskih satova. I danas je veoma poželjan kao kolekcionarski primerak. Doksa, sat o kome se pričalo. Skuplji, a samim tim i ređi. Nisu mogli svi da ga priušte. Koštao je i po nekoliko mesečnih plata. Ali su ga mnogi želeli. Vrhunski primjer švajcarskog časovničarstva tog vremena. Seiko, japanska preciznost. Korak ispred vremena. Tačan, pouzdan, drugačiji. Najčešće bio je to Seiko 5, automatik koji nije tražio bateriju. Za mnoge prvi korak u svet kvalitetnih satova. Zato se i danas mogu naći ti primjerci. Ali u Trst se nije išlo samo po satove. Išlo se po garderobu, farmerke, kafu, tehniku. Išlo se po izbor. Zato su satovi iz Trsta pričali priče i čuvali uspomene. O putovanjima koja su se planirala danima, a priče sa granice koje su se prepričavale godinama. Carinici, torbe, mali trikovi i veliki povraci. I zato ti satovi nisu bili samo status. Bili su dokaz da si prošao put, da si video nešto više. I danas ti satovi žive u fiokama, kutijama, vitrinama i na rukama naslednika i istinskih ljubitelja satova. Kucaju i žive. Satovi iz Trsta, čuvari jednog vremena. Ako voliš ovakve priče, zaprati kanal Sat i stil.